First things first, I want to apologize. The network is terrible. I don't know whether you are the one who caused all this, Mr. Khumalo. I've been speaking to you, and you actually delayed. This is what happens when we book someone and then that person doesn't turn up in time. I welcome you here, Donald. Oka Mphazima Khumalo. I can tell that you're a Khumalo. First of all, we are apologizing. I wanted to know your credentials for you to be a suitable person to do research about the kingship. I know you're a Khumalo, but why were you a chairman or Khumalo? Maybe for you, perhaps you can explain what's still what the Upando research team involved. Thank you, Mr. Swana. Let me start from the beginning so that I can give you a full history of who I am. As I've said earlier on, I'm Donald Dumisani Khumalo, Oka Mphazima, ezalwa nguteleje, ezalwa ngusumhlolo, ezalwa ngumpondo, simankenkenene, umpondo kazi ngamachichi. Nxa ungathanda ukwazi indlunkulu yamaNtungwa le, indlu endala kumaNtungwa. Ngaleso sizathu ngakhethwa ukuthi ngingene ku research committee. Okwakusenzakala sihlangene singamantu research committee yani sihlangene singamantungu kwaba lesizathu sokuthi kudingwe i-research committee ngoba kwakuvele sekuvezile izolo ungabona lapha ngilama minutes aka 97 ama minutes this thing yaqasa ngo97 kwaqala mandulo kodwa ngopha nje ama minutes la just to show ukuthi into le ivelela ngayo kwase kubonakala lapha ukuthi kulesi ndingeko ukuthi kwenziwe i-research committee kulojiwe la i-research committee ukwenza ukuthi i-research ngobukhosi bamaNdebele ngicela ukubona kancane i-research committee yakho. Okay, hiyo le okay. Mana ngizothi kwakulabantu ke abaningana, sorry ngiyavumela ukuthi ngibala ukuthi kubelula abantu ababekhona lapha abadala ngibali bantu bonke nje ngalo mhlangano abadala bakukhumalo ababekhona. Umhlangano wawuthewa ngubaba uGideon Joyo kaKhumalo, kulo Khalayi okaManhlenhle, kulo June Siqwana, kulo Ngandela Mbandezemithi okaNyamandi, kulo Msengelwa izizwe okaGabana, kulo Nkosembi okaSihluku, kulo Mbonani, kulo Alec Anodi Mhlambi, kulo Alexander Mhlambi, kulo Reverend Bozongwana, lo Lensti okaManhlenhle elokaSidotshiwe. Abadala babakhumalo babekhona bakubona ukuthi uqhakatheke ukuthi kwenziwe research. Okwenza badinga research emfuna futhi ngokubalulekise ukuthi bananzelela ukuthi amaNtungwa phakathi kwabo kakusekho umuntu oyinkosi, bazama ukuthi bavuselele into yobukhosi. Uhlupho lwalukhona basebebona ukuthi njalo lesiko isiko lakhona lokubeka inkosi selingani liyaklayela. Ngaleso sizathu basebedinga ukuthi kuzadingeka ukuthi kudingwe abantu abazakhangela through i-research. I-research ngeyani kanti babasifana? I-research nxa kukhona osokuphica abantu, i-solution iza nge-research. Ama-medical findings wonke lama solutions avela ku-research, o-technology wona ku-internet i-research, konke lokhu kuvela ku-research. So i-research iyakhangela iphangele umgomo walokho kukhangela ukuthi kwenze to solve a problem. So ke thina sakhethwa ukuthi singena ku-research ngaleyo ndlela. Mina-ke ngangena ku-research ngimelele obvious ngibona nchilo izinto zazinhlanu ezakhethwayo. Mina ngangimelele indlu kamachichi. Ngase ngingena-ke futhi njengesifundiswa. Mina-ke kaSibanda ngile master's degree I'm a social scientist. Into okuthiwa research is my food. Yikho ngikudlayo ngiphila ngakho ku-research. I've been a researcher from 1981. Definitely you are qualified. Yes, so ku-research ayisiyo into engiphungutayo. I've researched in various categories of lives, from crops to animal husbandry to social sciences. I've researched. So I wasukhetha uba umgcinihlalo mase ngicela ukuthi uma ngumgcinihlalo khethwa lindlu yonke yabo kukhumalo akhethwa indlu yamaNtungwa njobana nakho nxa ungathanda ukuthi ukwazi kuma minutes nxa ungathanda ukuthi ukwazi ngilakho lapha la kuma minutes kuyathi ukuthi ngumgcinihlalo mana ngibonise lapha uzabona lapha igama lami Nontiyana Chairperson. Akufake kuhle iphephandeni libone kuhle Chairperson. Okay, ngiyabona igama lakho ngiyabona Oka Mphazima public relations and all that. Yeah. Okay. So ngaleso sizathu ke ngangena ku research ile qholo lokuthi ngile gunya njalo lokuthi I research vele ngiyayithanda. Sase sifaka ke ama frameworks, ama modalities, ama methodology. I research is very rigorous. Utshayele rigor. So I had to come up with a framework
le problem statement, aims and objectives, konke nje lokuthi sizakwenza njani ukuze research ethi geleze ibe le flow isithungamele siyefika kusiphethwe simnandi esashuno ngaMaNtungwa. So sakwenza ke lokho konke lokho saba le questionnaire, a very detailed and nandi questionnaire emnandi kakhulu engasozichiye lutho elucachile. Sase sikwenza khona lokho sangena ke research ngathi ngamafitshane kumbuzo wakho ukuthi bengiqualify njani ukungena research mhlawumbe ngiyema lapho kwamanje. Ngiyakuzwa ukuthi definitely you qualify ngokuphikisi lapha khuye ukuthi you qualify. Usuqualifyile lapha lahlala phansi la kwenza la faka ama modalities lenza yonke into eziphele research ukuthi kufunekala research. La research ani? Esasiku research saba lemigomo ekuma minutes la. Ngiza kubonisa amanye ama minutes ongakawabuzi lapha mfawethu. Uyabona ama minutes a 31 December. 2014 lo 2014 December. Ama minutes le aqukethe i-guideline ukuthi nxa researchers zakhangelana. Okay, ngicela ukuthi ubukala ama headlines ngakubala lapha, how can we go about the process of finding an heir? Angitsho, that's one of them. Enye, which house should we start from? Ma guidelines munengi konke lokho kwasenza sagcina saba lembuzo uyibona la. Right. So ke thina sahlala phansi sesimunya kuleli phepha sakhangela ukuthi mbuzo bani engenza ukuthi research ingajiyi umuntu phandle ingajiyi ukuthi phandle iqukethe konke okuqhakathekileyo kusemqoka ukuthi umuntu abantu bonke athi aMaNtungwa kuphela umthwakazi wonke akwazi. Njalo it was an effectively participatory process esasiyidesignile. Njalo sasiyidesignile ukuthi siyenze silandela futhi oral research siphinde sekwenze desktop research. Sizimisele ukuthi kumele siphume siye ezabelweni siye Bhinga siye Plump siye Mathoseni, all the people akamthwakazi kube le representative sample from izinduna silandele demographics yakomthwakazi ukuthi bonke abantu babuzwe. La nxa yayingezibe yi-total because the research is not possible to ask everybody, it has to be representative. So we designed that representative structure. That's from 2014. 2014. Sathi saqala ke mhlaka ngoJanuary 2015 ukwenza lo msebenzi. Lasebenza. Sasebenza ke esakwenzayo ke thina. Ukuthi sabheka zonke izinto zakhe ngoba sasihlala phansi sibonisana. I-research phela nxa liyi-team kufanele lonke libe ngqondo yinye. Sahlala phansi sabonisana amadoda ukuthi problem statement siyayivumelana yini. Ukuthi uhlupho yilolu lokuthi abantu bakamthwakazi kabasela effective traditional leadership. Ngaleso sizathu thina aMaNtungwa wa short changing them. As an antidote to that, we aMaNtungwa needed to come up with a solution. So that was a problem statement. Sabuya kuma aims ethu, sabuya kuma objectives. Sibonisana nje ngitshilo kwakuyimi kungu-Ivan, kunguNdumiso, kunguThabani sibe lo dictator. Sasizecela lo Nkosilati. Sasiza kuyecela futhi lo professor uRainford okaMachichi ukuthi asicedise. Kodwa sambonanga lo. Sahlala phansi sakwenza sakha ke yonke le into ukuthi siyenze njani. Sesikwakhile silokho sasihamba kancane kancane ngoba i-research engifuna ukuthi ukuzwe mntakasibande ngikwazi ukuthi uyakwazi ile rigor, and that rigor is a painful slow process, but it is necessary to follow it because it is scientific. I-research you cannot just thumb sala kufanele nxa usuqedile amaphepha akushwabeka laphana angachallengeki. So that's how we put our questionnaires, that's how we put our framework. Nxa sesiresearchile sakufake library sakufaka ku-internet anyone okufundayo uzabona ukuthi there was a lot of rigor, and research yakona is not even lying ngoba research is a thorough research. Sasifike kulelo sizathu savumelana labafowethu ukuthi hayi sekumele ke sidinga ama resources ukuthi siqale manje uphando lwethu. Sasifuna ukuthi siqale eMaNtungweni sehle ngezigaba zonke ngezibalisileyo ku demographics. Sithe silokho esalindele ukuthi mhlawumbe laba abakhangela ngezimali bazasiresource ukuze siqalise ukwenza research yethu. Sezwa sesimenywa ngelilanga kuthiwa siyafuneka e-Adgalayo sayakhona. Sesifika lapho ke sasesihlangana labeqoqo engizabethu abanye bakhona ngisabakhumbula. Omunye wayekhona ubaba uSilonda, unfortunately is late. Kwaba uNyamandi, kwakule nduna uMafu, kwakulawo uBruce, kulaba uPhilip, labo Ayanda, labanye sasimaningi aMaNtungwa khona lapho. Bathi bona hayi sebeqedile research sebemtholile umntwana. Wait a minute.
When you are chosen by the Khumalos kunjalo to be on the research team and you are the chairperson, kunjalo sibaba. then you are called already. I want to say any research on the other side. Yikho kwasimangalisayo that. How did that happen? Asikuzwisi kuhamba njani ngoba kulowo mhlangano ngabuza imibuzo athi mina ngedwa baningi abantu ababuzayo kuthi kade lena lithunywe ngubani likhethwe ngubani who financed you ukuthi lenze lokho and asizange sazi njalo ukuthi lilama credentials bani alenza liye kwenza leyo research and what framework were you following ukuthi kumela leyo research. Did they talk to benza aba interview bani bona bayenza abasanga bayenza eZimbabwe lapha eZimbabwe ikasipanda ngifuna nje ukuthi nguphumele egcekeni akula muntu wabuzwayo akula mntungwa ngifuna nje kule ntungo lelodwa elingaqhamuka lithi hayi mina ngabuzwa ngabantu be research iquestionnaire yakho nanyabe ngiyifuna ibona i-raw data njalo akula nduni yabuzwayo ngokwazi kwami akula muntu eZimbabwe owabuzwayo thini research was a decoy ngendlela ngibona ngayo kulabantu ababehlosile ukwenza into ababefuna ukuyenza kodwa basebefisa ukuthi bacatshe ngeresearch abadala laba nokhulumileyo ukuthi bahlala lana lonke bathini sebesizotha sokubuya sozobikwa lo mntwana yibo ababuya bazebika abadala bakhona bona ababekwazi ukuthi balethusile ukuthi bele abasikhethayo yibo ababuyayo bathi sebevela kwenza bathi bavele eSwaziland bavela kwaZulu sebeqedile bona bekwazi ukuthi they appointed the research bekwazi ukuthi thina IT research. So mina ngabuza imibuzo eminingi okunye ngakubuzayo nxa ngothanda ukwazi ngathi sengikhulumile ngababuza ukuthi ngubani olithumileyo lifinansiwe ngubani kwathi ubhuti uPhilip wathi hayi ngazwa wakhuluma njalo umntakaba uzacaphula abantu abafaka imali kulinto ngathi mina lo muntu ofaka imali imphenini research yakhe ngeyakhe asoyethu thina yethu research sizazenzela amantungu azakwabanisa amasheleni amathubhobho siyeyenza research sithe sesikhulume njalo umhlangano sozongaqhubekela kuhle phambili ngoba kunye ngagcina ngokukhuluma ngathi lokhu kuyafana lokuthakathe likwenzayo ukuthi lihamba lifumbethe amagama ethu ezinyangeni la kuzanusi libuzisa ukuthi ngubani oyinkosi bazona mina kuthola ngalelo langa sasanga ngaphinda ngabizwa ngithola uphi umhlangano kuzokwela manje wena ngwakho osweza indaba enjalo. Why did you come out in the open to the press, to the public, ukuthi bakithi bese ngikhethiwe sokuthiwa kasakwenza lokho? Hathi avotloza ngifuna uzuseja ngelidala. Mina ngitothambele ukuthi umthetho. Ngangicabanga ukuthi kwabakwethu kuzazwakala lokho engikhuluma. Ngoba ngizange ake ngize ngitshintshe susela ngalo losuku esabizwa. Kodwa wena don't you think abantu besizwe samandebele deserve the truth? Yiko ngila. Wawuthulele. Hayi, nangingathulanga. Ngoba lapho okwakumele ngiraise khona ngithola kuma chat groups angithi nxa singasabizwa ngemhlanganweni. Kwafonywa echat group la ku chat group ngani lokho ngibuza ukuthi kathi lina Khumalo into le yamantungwa yes ubukhosi BamaNtungwa utsho kahle kodwa likhokhela abantu ngiyavuma ungani ungabuya ngaphambili abantu nobatshela ukuthi hayi ngangaza ke ngiqalo lapho jake lidala ngangaza ke ngiqalo lapho angithi isikhathi into nganye lesikhathi sayo nansi isikhathi sesifikile lokho engikhulume ngakukhuluma ngalwana mnyaka angifaka ngabala elilodwa angingezelelanga angiphumulanga ngiyaqinisa ngiyagomela ngithi khona lokho ngikutshoyo yikho engikutshoyo etshenza kutsho wena indaba uphuma sokonakele hayi wayekela wabukela kusonakala ukhangela uthula uzwana ke kaFodloza kwavele sokonakele wathula angizange ngithula ngakhuluma kaFodloza njengoba nangikhuluma ukhuluma lamantunga anti indaba uphuma bageza izandla wathi ngiyaphuma mina into le kulokutsotsi phakathi uqinisile Fodloza ngangasoze ngikwenze lokho zwana ngutshela ngifuna unanzelele lapha into ezakusiza mfowethu engenza ngikhulume ngalindlela sithe sihlangene singamantungu ngizafunda la general advice was that we Khumalo should work together for the benefit of the Khumalo and the people of Matebele and Midlands umthwakazi we should not go behind each other's backs when we are working we should be as open as possible. Speed was of essence. The matter of establishing the monarch was a huge issue but an urgent one which needed to be resolved as soon as possible. So mina ngangile guideline nangilokho ngisabamba umthetho which year ababuya wose bekuthoso lo mntwana sebelibiza kangisakhumbula umnyaka kodwa do you think they were frustrated by your delay as a researcher to bring the results? Why? That's a very good question. I love that. Okokuqala angisakhumbula umnyaka but it was I think ngo-2016 kona ngo-2015 nje only 2 years yes akhumbula kodwa vele asangasilay thina we frustrated mina le team yami amadoda ebengwabethile ukuthi bengisebenza nawo xa ingamadoda angema akhuluma iqiniso baza kutshela ukuthi all of us were frustrated ngoba sadinga iresourcing ukuthi team okumele sinike resource there were stories and stories until we got this story ukuthi sebeqedile bona umsebenzi
thina sama laphana saba njengokukopayo kodwa thina sesisebenzisa amagqibagqiba ama-questionnaire esasiwadevelopile sizimisele ukuyasebenza so yithi esasifrustrated we didn't frustrate anybody. Watshela bani wena ngaphandle kokuthi utshele nabantu ukhona abanye abatshela ngendaba le ukuthi uya frustrated phela frustrated thula abantu ababona frustrated did you talk to uMaNtungwa laba abaphezulu abadala labanye abantu nje kodwa ba ngitsho njalo kavuvuza ukuthi kuMaNtungwa aphezulu yiwe ngawatshelayo ngale how we frustrated but xa sebesiya kwenza decision kolesana bakhetha ukungangimeli ungakhangela i-resolution eyenzakalayo research report yaphumayo igama lami kusignature ngalikho njalo into abayenzayo abayilethayo sebeyiletha kuthebulini lapho ukuthi research ayisiyo research leya ngamandlwane. Right, ngiyakuzwa nxa kwenza i-research ubhaliwe wabhala lapha kumele kusayinelwe phela i-research umuntu omele asayine so kusayina umuntu ongazange abe khona research team njalo akwasayina abanye abachibilikayo kodwa abanye ku research team ababe ku research team abachibilikayo bavumelana nokwadopta into abayifundiswayo kwathiwa abayidli bathi wena ukhuluma yini lezi ntuni njona wena uyakhanya i-research you know ukuthi chiefs needs to be involved. Yes angizange ngikhulume lezi ntuna ke awatshelanga lutho angibatshelanga lutho ngoba mangalokho ngibanjwe ngumthetho ukuthi kasisebenzeni ndawonye ngawubamba ngawuvuma umthetho kona ngawanga uthanda ukuthi sisebenzise imbumba singamaNtungwa ngawubamba lo mthetho ngubambile la manje bona sengikhuluma kade se-frustration engiveza kuyo ukuthi la ku-chat group sengizamile ukubonisa abantu i-chat group lenyane yaMaNtungwa ekhuluma ngobukhosi ukuthi hayi kulalokhu mina nangu-research beli lonke likhona laba eMaNtungwa wonke hathi kungaze kwenzekani hayi ngitsho ukuthi bona la vele iphathaneni lo hlelo bakhona bonke labantu baqamba bonke bakhona lalo umntwana umele ukhona naye ukhona naye umntwana ukhona phakathi la ukhona phakathi uthi nxa ibona liphikisana njengamanje hayi kangazi kayi ukuthi mina ngindoda engayijayelanga indoda engayaziyo indoda engayibonela kuthwala so ngaze ke ngimkhulumele lutho uzabona umuntu ongumfowenu umbona kuthwala ngandlela bani hayi ngambona ngimbona mina wengumuntu lesongo ngasekhonjolozele ehamba amadoda amagqibha amadoda bemgombolozele engafuna bingeleli so ngase ngibona ukuthi lapha kulohlupho la ngangibona engcwabeni kaDabi kwa bemgombolozele bengafuni la ngase ngibona ukuthi angidlasa isikhathi sami ngisoze ngilandele into ezinje yikho ngameceleni wena njenge research team wona uyazi research ubusokwadinga uqala vele ungangene ama question awo ubusokwabona vele ngezindlu ngendle efanele ubukhosini ukuthi yipi okwakuqala kaSibani thina umlando wethu wawungekho kakhulu ekudingeni ukuthi yipi indlu la nxa sasuka vele sithunywa ngabadala bese kusobala ukuthi indlu kalobheni kwakusobala ngoba wasithuma besiphi mandate yokuthi siyedinga singathisi sebenze kakhulu endlela kalobheni kodwa ke sithe nxa ulungisele research andela uyenza ama-fillers sithe siphosela ama-fillers yenge sezwa ukuthi obvious asisazi ukuthi ulobheni kulabantwana abathathwayo bayafihlwa egoli sakuzwa khona lokho onjulu sesikuzwile khona lokho sasesithungatha lathi sifuna ukuthi sibone ukuthi kumi njani kwaze athutsha ukuthi hayi omunye wakwabusa ngunyamana safisa ukuthi la yenze njani endlini yakhe kuzwe ngoba nxa kule ndlela yokuthi kuwagcotshwa sifuna ukwazi kodwa ke ngifuna ukutshela khona ngakaphendula umbuzo wakho ngomtsheleni thina sasikufuna ku-research ukuthi wonke umuntu oclaimayo to be a king Cijwana, Stanley, Zwide, Ulelani bonke sasifuna ukuthi babe interrogated baziphendulele njalo sibalethela kuqoqo bazezikhulumela kuqoqo yikho sasikufuna we wanted to be as transparent as possible ngoba mina nginje angina choice phakathi kwakho inkosi njalo kakho engikhotamela kakho futhi ongathena ngipehlelela yena ukuthi abe inkosi so ke sasesisizwe ukuthi unjubula abantwana sezwa kuthiwa omunye wabantu bakhe kuthiwa uAlbert owangcwatshelwe eGwathemo olabantwana unomsa abanye ngibaziyo kodwa abanye angibazi kodwa nje ukuthula abantwana lonje sezwa sasesikhangela ukuthi nxa kuzakhangelwa lakonyama ndasoze siyekele ukukhangela ngoba nxa lapha ke emakhona amanzi kumele sibone ukuthi asuke njani khona konyama sasingasoze sithiye ngoba thina we really no personal interest thina sasikufuna ukuletha sendana amaqiniso silethe report scientific indelible that no one could dispute generation after generation. La sebenza ke kunjalo ke wasuthula wakhalala. Angikhalalanga hayi ngema ukuze ukuthi angikhalalanga ngangilokho ngikhuluma ku chat kodwa ngema ngoba ngangibona ukuthi abanye basebebona ihwaba ngoba abanye babekhuluma ukuthi uMntungwa usasala lapha sikuyadliwa lapha manje mina ngibona ukuthi hayi mina ngase ngibona ukuthi hayi angiso umuntu ongafela ukudla ngaleyo ndlela
lina makhosi ukudla showase ifuthengisa isizwe ngokudla kuphela kuvela ukudla kuyingozi akavolosi abantu bona benje izizwe zicakathekile ikudla kuyingozi umuntu ongabhalansiyo kuhle ekhanda la kungani ngicabanga ukuthi baze bezenzela into leyo insitha becatshile kokusezwa kuyini hayi kanti kwathi babesenzela kuyini kodwa mina mbonani kuganga nje bakhona abanye phakathi kwakumbe kweqoqo bamsebenzisana onhloso zabo zimbi ababehlosa ukuthi ingcenye babe nokunye abakuzuzela ngakho kodwa ngaze ke ngithi ukuthi ngubani ngoba mina iqoqo ngangasebenzela lokho ngile interest le group le be-chat group yamantungwa kukhulunywani khona bona uyabisithi hayi mina ngikhuluma ukuthi hayi lingaze likhulume lithi inkosi asilala ngoba nxa sizawukwela inkosi kulamagabelo kumele abe khona ayiphawulayo emigcekeni angasoze athanda akula nkosi kathesi hayi ayikho inkosi akula muntu ogcotshwayo ngokwazi kwami angikwazi ukuthi umuntu wagcotshwayo ngiyangizwa ukuthi uvidiyo wagcotshwa ustendi wagcotshwa lokho ngabantu bezenzela angithi thina sikhuluma ngento yesizwe kodwa nxa ukukhulunywa ubona amaphephandaba ubona amapikitsha o-SABC o-NCA besithi King Bulelani of Ndebele Nation kulithini kini mantungwa ntwala sithi kagcotshwa hayi sasikwazi kuzakusa sasikwazi ukuthi kuzakusa iqiniso lizavela iqiniso phela lisithutha ngoba lihamba kancane kodwa liyahamba iqiniso linjani sasikwazi ngokuzwa kwakho wena ukhulumile ukuthi unjuba ezala abantwana babilo Albert Loros i-research yakho nxa sitholile ukuthi kade ziwawusaziwana oyintombazana nxa ngabe ungazwakala ukuthi abakhona abangabafana or uye ko-Rose Gwapana uzuthokola abanye abantwana abakhona achiwe ungathini wena ngakhona hayi mina ngaze-ke mpikisane lakho vele lakade esingicabangela ukuthi bakhona ngancancangazi ezami ingqondo zintshela ukuthi utsho ukuthi abantu laba bengaphunga uzala nje kungaze kwaba nomuntu ongumfana ngitsho labasho uyawuzwa ngovusa ngezwa kuthiwa bathi besiya kwabulelani base bethola omunye umuntu wangovusa onganazithathi wena nxa ukhangele ezesikora ezemuntu ofundileyo kulo muntu odiagnosa umuntu ngokumbona kumbe kumele bezincwadi zamadokotela kuvele kwakufuna i-research yebuya le proper raw evidence ye-instability yakhe ibe lama-facts lama-medical reports i-research kube ngasakwenza thina nezinto sesizazikhangela. I'm asking you, were the medical reports provided for you to disqualify uvusa? Hayi-ke thina-ke kaVondroza kuphendule-ke indaba elula thina sidisqualifya ngamuntu kasibuzanga muntu asi-interviewa ngamuntu sazatshelwa. So ngu-chairperson nje olengayo mina ngagcina ngingu-chairperson othithula uphoselwe ngale osele ngemoyeni kuzobe nini uphuma ngu-chairperson ongelala sikhulu bomba nguwe nje ulengemoyeni kunjalo-ke Vondroza nxa bekukhethile ukube njalo abanikazi angithi uyabanika isikhathi. You know, sometimes patience is a virtue. It's good to be patient and take your time so that you're exonerated by a process. This process is exonerating me because I've said it in the book. Ngikhuluma lezi ntoni ngikhuluma labalobi bona bophathisa bonke mhlawumbe usukubonile okunye ngawuteachers nxa ukhangela into abayikhulumileyo kukhona yini ongamanga phakathi kwento ade besikhuluma ongasiqiniso but mina ngithukile ukuthi ubaba kakhulu nje kuqala ngoba kunyathi hayi angibula ese but okungethu sileyo ukuthi ubaba kunyathi ukhuluma I think I was working with on fail ngoba njenge research ngangicabanga ukuthi ngiye uzafuna ukubona nje document lakho ne research angikholwa walibona he worked on fail but kanginisoli ngoba wayetshelo ngabantu abathembayo ubaba uphathisa has been clear ukuthi wabizwa wathiwa cela usi-announce just like calling ezala abantu cela ukhulumela lapho bengu-MC emtshadweni announcer lo uthi yena wahle waphika wathi hayi ebengekho phakathi kwakho wapomba ucela ukuthi baba phatha njengohistori sicela ube nguwe obala iphepha leli hayi kangisoli kangibasoli bonke ngibone lo mfowethu uphilisi ubaba uphilisi-ke umfowethu even iseyadikhalari ngale wazama lokuthi akhulume aphakamise isandla ngizangambone bemqapha ngamanga ukuthi iqoqo leli liyakhethana liyabandlulana lona lodwa angazi kodwa ngithi sengixoxela esiphandle basengivezela ukuthi ukhona unuka santungwana umbiko okuyileyo bangaki abantu beqoqo la angikwazi banganceba ngaba ngu-5-7 kodwa nizamile ukukhuluma lo baba uBhomeni wathi uyandithumela omnye othiwa nguPhilip uPhilip ekaphendula amafoni ami ubaba uBhomeni wasithi hayi yena ngeke akufuna ukukhuluma ngobona kakho ngamtshela ukuthi kule nto zilink wathi hayi khuluma lalo muntu wathi hayi ngiyaxolisa angimtholi ubaba uPhilip abantu bakhona bajelile Khumalo wena ngivumile ngiyabonga abanye bonke ngiyabacela kodwa kabazwakala ngoba sifuna iqiniso livele ukuze umthokazi azi ikati lamanye amantungu amaningi abonga ngoba abantu bengakwazi iqiniso kambe kube kusizwe bani okwenza into ensitha kufihlelwa ngosezinto kale njani mantungu hayi uyazi ukuthi uqinisile-ke lapho Vondroza ukuthi sisoli right mntakababa sisoli kodwa engizama ukutsho ukuthi ubaba uPhilip ngicabanga ukuthi ingxenye nguye okade kumele abuye aze ekhulumele iqoqo ngoba nguye umabhalane weqoqo ngokwazi kwami
so uqukethe zonke izimvu zeqoqo zibuye uyakwazi ukuthi uyiwa hayi mhlawumbe kuzawalunga ukuthi kulokhu umzama incenye belikhuthana kungaba kuhle ukuthi umzama mhlawumbe angabuya azehlenga iqoqo izinduna wazibonile isikhulumile izibonile izinduna ngiyethiswe ngokajama kodwa hayi ngabona ukuthi indoda ukuthi iyabona ngibona ukuthi indoda iyabona ngase ngizebona elokamafu bonke laba ngantadu bahamba eduze kakhulu labantu laba beqoqo laba bekuzela into kabulela kodwa ukuthi kukhona sebekubonile ngase ngibona futhi lezolo ukuthi umfoka Fuyana osebenze kakhulu lapho phethe yakhona ngale ungani into yakhona ngasayizwisisi so hayi ukuthi kuyase ebantwini phela ngithi indlwane kayidungula ukungasuku kuvela wena njengontungwa lela ngawulalela izinto azikhuluma kukwini phakathi kwabo siqale ngojama kwini ukuthi ufundile ukuzwisile ngojama hayi mina ngisho ukuthi abantu bayabuya entweni mhlawumbe bekholwa ababanxusileyo kodwa mbona the exercise also their value systems and umsebenzi wabo bayawazi ngoba bayakwazi bona izinduna ebabaphatha umntwana so nxa lokho kungasenzakalanga ukuthi kuyaveza ukuthi lesikhexe khona lapho ngifundile khona lokho ukuthi lesikhexe lapha ke induna enkulu uMathembu yathi kulokuchapha owenzakalayo hayi ngivumelana la induna uyavumelana hayi uyavumelana la yini ubaba Philisi ukuthi ke la uthi kulokuchapha ngivumelana la abantu ngivumela bonke la bavumelana hayi kanti ngisolayo okungethusayo nje ukuthi kathi ngicabanga ukuthi ngibona nxele mina ngicabanga mhlawumbe bese ngiphambene kodwa hayi sekungihlengekile nami labe sesihlengekile ukuthi hayi asiqhamanana emakhaya wena ngikwazi lokho isintu ngibe ngubuzo wena phela uNkhumalo uphuma esikhosini ekugcotshweni kwenkosi kwenziwani induna omele zingabe khona sizotshelwa kanye loSibanda okumuntu kazana kuhlelwe phansi ukuthi anduna hlala phansi ukuthi asesilo mntwana wena isintu mina ngokwazi kwami ukugcoba inkosi ngumsebenzi la nxa ungaphathwa amantunga kodwa uphathwa kakhulu lezethuze lezinduna izinduna zileqhaza elikhulu kakhulu futhi sisokondliwa lokunayo induna ngokuthi kuduna kuyini kwenziwa izinduna ngale inkosi kwenziwa izinduna ngale so izinduna izo ziphethe umsebenzi omkhulu yizo zimfaka emphakathini yizo futhi ezibuya la emphakathini zimgeze ngoba ezezamkhonza lo simkhonza sithini sikuthatha ezinduneni ngoba thina singabantu bezinduna izinduna senkosi so mina ngokwazi kwami ngikwazi kanjani so ukuthi induna iyetshelwa nje ephakathi komphakathi hayi kweyishwa lami ngiyinduna ngangizanza bakwenza ngaze ke ngivela kanjani ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi babengatshela izinduna kwenzakalani iprocess banenzakalayo ngoba wasitshela lapho uPhilisi ukuthi wazama ukubiza ukuthi kabuya zomgcoba wala wabhodiswa le ukuthi agcobe kodwa wala hayi lokho kanti ngoba ngasense sebekwenza bebodwa kangazi ukuthi ngakho kodwa kungizisa ubuhlungu ukuthi le process yona leyo izinduna anti kuyaziwa izinduna ngemlando yazo izinduna phela ziyaziwa ngemlando yazo izinduna omafu ojama baleqhaza eliphakemele phakathi kwezinduna ebukhosini so nxa bona bengakwazi nxa ku-chat group yona le yamantungwa lithula likwazi ukuthi induna nxa zingayazi leyo nkosi ziyayidiliza ngoba izinduna sezizivume phela ukuthi inkosi ezikhethelwe ingakhethwanga ngendlela sezizotshelwa zona ikuye izinduna zakithi lokho elakwenzayo kakhulu njalo ngiyavuma ukuthi zinhle zingayikhonzi inkosi enjalo ngoba soyabo ngeyabanye abantu abafuna ukwachieve izinto zabo ezenzisitha ngayo ngoba inkosi njengoba ngitshilo kaVodloza hayi ihamba lezinto akula process akula shortcut pho yiphi induna ehamba la kade sibulelana hayi mina angazi ngendaba zabobulalana abaziphethe mhlambe bona uBonman labo Philip bangaphendula hayi mina ngaqamba amanga kangazi wena nje uNtungu uyavuma ukuthi lenkosi hayi mina ngokwazi kwakho futhi mina kangaze ngime ukuthi kayikho kusukela mhlabe ememezela ngihlala ngisithi kayikula nkosi la ku chat group yami yokucina ku chat group ngitshilo ukuthi akula nkosi angaze ngiloko angaze ngiqhiqize awuqhiqizi kodwa khona ku chat group le likhuluma lebeliphikisana phela iminyaka yonke le 2014 zofike namhlanje hayi thina esikhulumayo ku chat group lapha naVodloza sikhekhe abangaboniyo sebebaningi sesibakhethe i chat group yethu about 150 people amantungo wodwa asebesele bengakathungula inqeba bathathu abaningi sebemangela khathi sasitshela mama so bayasifundela futhi
babuye futhi basinbox basitshela ukuthi hayi laze lasithungulula lesingakwazi. So wena nyakuzwa ukuthi uyakhuluma ku chat group lo ubuza into ongazisiyo usala lokuthi la ubhice ke udaga. Abayiba abaphikisayo yathi no inkosi yiyo ngoba abaqamba labanye abavumelana lawa abangane banamagama. Well kuzima ukuthi ngiqamba abantu kodwa ngathi ukuthi ku group laphana silabantu amanye amazi amabizo khona ngoba aqonileyo. Kulomunye ukuthiwa kulothabana uThabana ufuna ukuresearch yena report ngayibonana la ngazange ayibe khona kulosana konke kusenzakala ngazange ukubona ufana uThabana kodwa uvumelana nokuthi khona kumbi kobuyayo uqondi kulomunye ukuthiwa unkosi lodumo hayi ijake ngalaziyo la alo wayefuna lokusichaya phela nangaze ngathi hayi nxa efuna ngabe uyanjaya abe segcoba wazi wathi lo mfowethu umpikelo lokamayaka ufuna ukusichaya ngoba thina sasithela uthuli wazi wathi hayi thina singabantu bokususela amanqe. So ngaze ngasaze sathi hayi buye uzesichaya bese lisala ligcoba phela ngoba nxa thina sisaphila asozele ukwenza lokho efuna ukwenza. So abantu abavumelanayo ngiyanxa sikhuluma laphana kulabantu onkosi kulabantu onjengabo Edwin kulabantu onjengabo umpikelo lokamayaka uDouglas naye these days usengani ukuyasa umfowethu sekungani ukuyasa hayi sibaningi nje sebebona ukuthi hayi into ekade sigijima emeveni. Kama umuntu wakini inkosi ngiyakini phela sithi inkosi ngiyangakithi itholele likhona kanti kumele livele likhethe abantu lithi ngihamba la lo lichiye yonke ikhumalo yonke. Mina ngokwazi kwami ngizakunika usibonelo futhi mina ngeke ngasebenza ngopresident weZimbabwe Commercial Farmers Union ngakhethwa ngabantu imajority abanye bangiphika kodwa sengisesihlalweni ngangichaya indungu bonke ngibakhusela ngibafukamela angizange ake ngithi wena awuzange ungivotele. So kakulandaba nxa inkosi yabantu kwakumela ngabe lehlekanyana elikhamba laye limbambatha limtshela into engayisizwe. Nxa inkosi kuphela vele obala akhumela abantu ikakhulu bona laba ngani baphikisana naye ababuthi kathi nalisolani kulokhu okwenza ukuthi simkhanyisele ngoba thina esingathi siyaphikisa futhi singambuka ukhanya kuningi abavuma zonke laba bazamthela phakathi kwengozi. Lina nxa libona inkosi sitholakala ezindaweni emcimbini engayisiyo eminyeze umbangazwe ezombusazwe indlela omele kusebenza ngazo inkosi. Khona lokho kwahle kwasibonisa ukuthi hayi ngamaphepha ngumlilo wamaphepha. Sathi sabona ukuthi umlilo wamaphepha lo ngoba inkosi ama-political parties angazabe ngo-20 wonke ngawayo kodwa ngakhanyisa ikhetha ukuthi mina ngihamba lalaba sekulohlupho sibili kungabulalisa abantu bakamthwakazi. Njengoba kathesi-ke sikhuluma konje lina MaNtungwa nxa likhangelela u-chat group yenu wazigcobayo sikwazi wagcotshwa nini kodwa uyahambe siyabona kwaZulu siyabona amaXhosa ehamba ngokuthi uyiking yabantu amaNdebele lithini ngakho lokho MaNtungwa? Lokhona phela kavotloza silandela abantu kusenother foreign land the foreigner ukibo wenza okakibo khona angitsho kabuye aze kwenza khona lokho la nxa ekwenza eSouth Africa lokhu right kukibo ngani kulolingelo lokwenza kufunayo kuthi ukuthi uyinduna yabona abakhona ngale eSouth Africa uyinkosi yabona ngale base-South Africa yikho la isebenza la thina ngapha angakwenza khona lapha khona kuyakwenza ukuthi ngoba lapha angikholwa ukuthi vele umthetho ngamvumela ukuthi akwenze ngoba i-tourist nxa uye lapha i-tourist ngokwazi kwami anti uzalwa mbani kuthi uzalwa nguhambi nomncedisi Oka Khumalo kwabathi kwesisathi ngumatanasi kanti manje nxa lini umama wakhe lemazi hayi mina ngimazi kodwa ngizwa abangaphakathi kuthiwa ngumandla ngamandla hayi mina kangimazi. Usachazela abantu musithini uzalwa ngubani kabani? Uthi uzalwa ngumncedisi uHumphrey bathi ngumatanasi ayibuza ngilaza isixhosa kodwa umatanasi kodwa akula Khumalo. Ubaba lo? Ngubaba. Akula Khumalo lapho? Ngokwazi ngokuzwa kwami batsho njalo baziyo. Angithi mina ngila confirmed data ukuthi le kodwa angithi nxa abantu bekhona bathi hayi uzalwa lapho lo nina umandla ngamandla mina ngikwazi kwami. Utheni? Unina mani? Bathi ngumandla ngamandla. Khumalo phela. Ngikwazi kanjani? Umama yazalwa inkosi zalo ngumaKhumalo. Hathi ngangikwazi ke lapho baba kodwa yikho sekufikile endlebeni zami. Abakwaziyo mbona ngalo Philip labo bondini bangakuphendula ngcono ngibona baphethe amaphepha thina siphethe hearsay. Umama inkosi yamaNdebele nyakuKhumalo abesezalwa ngumama koKhumalo. Batsho njani? Umntana entombi phela. Hayi angazi ke lapho vodloza kodwa akayikho sokufikile endlebeni zami. Lathula lina? Hayi sithula lakhona kuma-chat groups sithuza kuphela asikaze sithule ba. Kungani nje AmaNtungwa langicela ngobona izincwadi zakhe? Hayi uhlupho ukuthi angikazange siye thina kwabo
ngabe saya kwa angithi kulabanye asebesithi sebemkhethe sebemthule yena njengamantungwa khona bana kini lonke lihlangana lonke 160 ngabe ke ladinga ke lathi sicela ukubona izincwadi ungathi vodloza bekuzima ukuthola research report. It's not a research report is a public thing, it's a public document. Ungawabuza amantungwa ukuthi bangakasebeka balibona iphepha eliphethiwe leli. Ungathola besedlula ngaphandle kwabona laba leli liphepha labo leli liphepha labo elezinqumo zabo ezitshoyo ukuthi let's go to the findings. Okay, the findings. I want to understand the findings now. Yes. How they came to conclude that I wish I heir to the king. I wish I had a method of knowing how they came to this. The committee started its work on January 15. During this period, the committee established that two of King Lobela's sons, Mpezeni and Nguboyenja, died without bearing children. Nyamande, Mhlambi, Chakalisa, also Sintinga, Juwe Stojiwe had sons. Nyamande, Mhlambi, and Chakalisa Sintinga came from mothers who were married before King Lobengula was crowned king, and therefore their descendants cannot be considered for the throne of the Ndebeles. Juwe Stojiwe, the sons of King Lobengula, were born after Lobengula had been a crowned king. The mothers of Juwe and Stojiwe, Mandiweni and Madlodlo, respectively, were married to King Lobengula when he was king already. The search for the heir to King Lobengula's throne was therefore limited to the descendants of Njuwe and Stojiwe. Njuwe being older than Stojiwe, the choice of kingship falls on his descendants. The committee further established that there were several efforts that the Ndebele nation made over the years to install Njuwe as king or his descendants. Point number 6. Yes. Point number 6. Read number 6 there. Number 6. Yeah. Number 6. Njuwe being older than Stojiwe, the choice of kingship falls on his descendants. Njuwe being older than Stojiwe. Let's come to Abantwana Njuwe. Who is older? Angazi kodwa ngokwazi kwami ngizokuthiwa Albert and the Rhodes. And the older leyo ngiphamela ukuthi omdala khona. From the history will include the Highlanders, the older one was Albert. So again in their finding, surely if they say, they emphasize that the person who should be heir to the throne is supposed to be from the older. Yes. Yes. So in this case, how did that happen? You leave Albert out and take Yamat and Garros. I ngibona ngani uPhuthi Philip lokho sengakuphendula. Ngoba thina be research ngiyageza izakhe. Ngabe kulamanzi ngiyageza physical. You are not involved. Hayi asiwazi. Lokho ngiyisazitshelwayo. Mnumzana Oka Mphazima, awubeqiniso yini? Yeah. Were you involved in this research or not? Yes or no? Bodlozi match. Nanzanga ngibekho. Kuleyo nto eyaphuma lo muntu okuthiwa ngubulela kanti yona research ngendlela okwazi kwakho wena research yayaphuma njani lebizo lomuntu. What method of research do you use engangena endlini yomuntu ufike uthi umthakathi ngumle? It's not possible. Research will say these are the recommendations. You just give recommendations. Actually line is yes, some recommendations. Line is a qualify. It is justify we think this. That's a proper research. Yes, then abadala sebezadinga methodology zokuthi badingeke lapho kuhloka kuthela khona. It will research gives a guideline. It gives a guidance. So which was supposed to be taken by abadala. Abadala maybe with some abanye abakhombithile jona besebefakile labo Silonda, labo Mafu, labo Nyamaphi mhlawumbe kwakuza. And khona lokungakubona kuhle ukuthi babanye later on they left these chiefs out. Bathi baba lakho Mafu yonke into. Sikhulume la lapho uMlisa wadaya uMafu bathi batshiwa phansi. uMafu phela mina sengikhulumile emhlalokuyana. Kwakumela akhulume ngemva kwami. Wayehlezi phambi kwami. Indlela engakhuluma ngayo wangithalaza. Wathi aqede kumthalaza bamqhamba ukuthi akhulume wala. Chief. Yeah, chief. Esebonile ukuthi le ngoba mina ngakhuluma ngachaya. Ukuthi asikwamukeli lokho. Did you hear about okwenzakala ngazi ukuthi komzelikazi lapha enduna ezaphumayo zahamba zachiya wakhona wena? Ngizwa kuthiwa emgubheni lapha ayingangekho kulowo mgubho. Kodwa ngizokuthiwa kwaba lo mgubho lapha induna khona ezaba frustrated. Ngabona zazinhlanu kumbe zazine. Zonke izinto ezazikhona ngoba induna zonke azange zike zitshele. Xa ngibhoda lezi nduna all over khona apha ematheleleni. Zinto azazilutho. Kazaza kwazi njani phela thina iprocess ye research
was going to be a process of extracting information and also educational. That process did not take place. Therefore, it means people are ignorant. Our research educates as much as it extracts information. That's what it does. So and that never happened. You are not involved? Akula research is why. Apart from the I was not involved. So Akula research. This thing. I research baba span. Ngicela uyangithingela raw data. Inqumbi. Yama questionnaires respondents. Sibone ukuthi wenzeni. So you think this was a friendship thing? I don't know what to call it. It's more than friendship. I think it was some evil association. Kabali. Yeah. It's a kabali. And then Lina as in Mantungwa, Latula. I'm very disappointed by you. You must be disappointed. But you were quiet and silent. We were not silent. Ayizange sithule for those. Kube ngawe yenelisa ukuthintana labantu abanjengabo uNkosi kompikelelo labanye abanjalo nxa usenelisa ukuwathinta baza kutshela ukuthi silamalanga eGumbini. Labanye abasegoli badla amakhakanga. Why I'm disappointed is that because nobody sees that. That's why the process of Bulelani operating and assuming a leadership as a king continues unabated because you talk in a closed chat group of the Khumalos. Yet this thing was supposed to be for the Mthokazi. Do you know why you are frustrated? You could not not frustrated. Yeah, but officially, why is it doing official duties? Is he again Mkupenez, Wangale was Zulu, is he a Macron? Yeah, but it was Zulu, but have you tried as Mtungas? We are consulting Amazon. The bachelor would into layers wrong with. We are out for those. It process law is our jail. No, ni terminally at Lana, very double to the non Togas Khumalo came from Oslo. Have you learned Mantungwa as a middle Kumsan and Amazon? I mean, I'm is it grouping? No, group with race questions. No, if suppose somebody is operating, somebody is operating as Donald somewhere here, you put a full stop to that. Do you know why William Nangelanda? Mina ngilendaba lokuthi ungabona mina sengilendaba ukuthi into yakho nesikambe yatshe kuhulumeni weZimbabwe wakuvuma wakudignify then I have a problem. Kodwa abantu nxa besenza amandlwane ama operations uthwisi zamandebele simelwe ubhenenzakalayo and you foreign land. No ukhuluma le king amazulu yena king wamazulu nxa king wamazulu in his sincere in his right state of mind wake wezwa ukuthi eZimbabwe sekule nkosi wakwazi ukhulumende weZimbabwe kuthiwa ukhulumende function ethile kule nkosi yaMantungwa uthe wena kathesi nje uhamba labantu la those people are working on behalf of the Mantungwa. They are going there presenting awards. Okay, bese mkhubheni eMzansi ukuze kwazi Zulu. Kodwa siphathwe eviki bekule mcimbi wezinkosi zonke uyakwazi nasikwazi ngoba vele so why not stopping? My question is why not stopping that? Mana ngikutsho ukuthi ngithini ke. Lapho engiyakhona izinto zaMantungwa zinhlanu. Indlu nganye lo msebenzi wayo. Kumele abe khona ohamba lenkosi ophuma endlini endala. You can't just have anyone. Nxa ucabanga lapha kuya. Ucabanga ukuthi nxa befika ngale uzadingisisa ube balanda inkosi liyana yozwe. Udingisisa ukuthi kanti uphuma endlini endala yini? Engafika ke asithi uBhomeni afika khuluma. Asoze bambuze lokho. No, uBhomeni ukuthi endlini endala uyanda la ukhuluma ukuthi uphuma endlini enje. Akulanto ozabaphikisa. Engikutsho ke akavothoza ukuthi la thina sazi kunjalo. Yikho singazihluphi ngezinto ezingamandla. Phela la wena lisukugqoka ithayi. Kuthi so pretend ngaluthi singumnangaka. But if given all lokozeni or red carpet ukuthi the king of lokozeni lizwa njalo ithula manje. Hayi akula nkosi baba ngicela ukutshela konke lokho kuyakuhlupha wena thina akakusiphi ngasila nkosi. No, but phela abantu they accept people there abakwazi ukuthi lina le close grouping way the truth you know. But abantu ngale babecanga is representing us as Mthokazi. For instance last week bekulo mcimbi omkhulu wenkosi zonke zeAfrica. He was presented on stage as the king of the Ndebele from Zimbabwe. Esuke eZimbabwe. Ngithe mina upresentwe as the king of the Ndebele from Zimbabwe. Esuke eZimbabwe. Akuthi usuka ngapha kuthi ngizama ukuvezela. Can I go mina ngathi sihambe ngiyeba khona lekhija ukuthi he's the ambassador of Zimbabwe. Can Zimbabwe come and keep quiet? Asho zithu. Kathi manje lina. It's not our ambassador. Tina situle ngoba is not our ambassador. It's very clear for those. Kaso ambassador wethu kasilali laye. Let me go slowly again. Lina njengamantungwa liyakwazi ukuthi asonkosi.
uZulu leophandle kungasolo lo hlelo lolu ebengasoze bekwazi ukule problem ekhona right bengasoze bekwazi ukule problem ekhona ngithe mina abantu bakaMthokazi bambe bagcwala ugqwa amabhethu le namahawu despite ukuthi yena ubuye egqokisa ukuthi le kuze wapresentwa ebantwini njengenkosi yamaNdebele abaseZimbabwe phakathi zonke zeAfrika. Okokuqala ngicabanga ukuthi abantu bakithi bale frustration nje abalayo abakwazi ngicela ukuthi ngitsho lapho ngicabanga bale frustration nje abalayo nomumo wezinto eZimbabwe therefore they will accept anything. Kodwa ngizama ukuthi ngikuphendule ukuvuleza ngifuna uzwise kuhle lapha mntakami ngifuna uzwisise abantu beZimbabwe bale mvumo yokubuza ababuzisise ukuthi kanti lo muntu osuthiwa inkosi kwamanye ama-chat groups lapho esikhona labanye abantu akhona le mina omunye uzowangihlambaza ngicela ukuthi ngimvezele ukuthi kanti lokho kufaka lapho usithi lo muntu inkosi kabani wakhuluma ngamthethasisela abantu they should look for information. Inkosi yeZimbabwe will be recognized in Zimbabwe. By who? By the government. I understand that. When ungabaloko egovernment uphela. Where you're missing the point. Yes. The ordinary people of Ndebele, Mthokazi, Zimbabwe, they were presented, they were given, announced that sokole nkosi. Ngo participate la chilu ba announce. Alright. Ba participate la le uzo. What announce njalo wahamba ke South Africa has been operating as the king of the Ndebele nation in South Africa. Invitation from African chiefs or kings and queens. He was invited to go and preside as the king of Mthokazi. He goes to Wazu as the king of Mthokazi. He goes to Maxhosa and he attends those things. Whether but he cannot be going there representing AmaNtungwa, going on stage representing AmaNtungwa. About ordinary people. They are not naive, but about information. Therefore, what was presented to them publicly, newspapers, WhatsApp, and all that, they believe what muye. Ngithemina ke mfodloza nguphendula lapha mfowethu. Owethula induna emphakathini zinduna, inkosi emphakathini zinduna. Ubulelani wethulwa yiphi induna emphakathini? But people don't know. Hayi, ngiko ngisithi ke mina ngisengibalekisile. Ukuthi izinduna ngoba kufanele ukuthi bezwe abantu ngelanga bathi bangafika ezinduneni zakibo akulamuntu ongelanduna. Do you know what the problem is? People believe ukuthi inkosi leyancitshwa nguhulumende weZimbabwe, inkosi vele isikhona iyalisa ukuthi isebenze lapha. Ngoba lena AmaNtungwa it didn't come out clear, especially when we research. It didn't come out clear ukuthi no bantu lingablame uhulumende ngaba lingablamile inkosi asikabe layo. Okay, okokuqala ngifuna ukuthi ngiphendule umbuzo wakho ngibonga ukuthi uzwide wasithola iprocess le. The process yakhe ecourt yanceda kakhulu stalled this thing. Okwesibili uhulumende weZimbabwe amina kangikholwa ukuthi nxa singamlanda siyekhuluma ngecultural activities and traditional things esizifuna njengamandebele ceremonial. Yes, kube le ceremonial uhulumende angala kangikholwa mina ukuthi uhulumende angala. Kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi vele abafuna inkosi enjalo. Bakhuluma ngenkosi yamabutho. Yikho bethi bazazicharge nabazazi kodwa ngasichaja ngela kuthi bakhuluma ngento ezika 18 something akusasebenzi lokhuyana manje what are you doing as AmaNtungwa to stop ama operations kalwana umuntu operating as the king of the Ndebelezi because the operations continue people are pumping money into the kingship abadala ukuthi siyancedisa inkosi kuyalungiswa yonke into ikhona inkosi ikhona but what are you doing as AmaNtungwa to stop that? AmaNtungwa kodwa kuzasisitheka lokhuyana yekela abantu bakwenze. You can't deceive people forever. You can only deceive them for a time. Kuyasisitheka bona nxa bembona even la ngendlela avunula ngayo emsebenzini wale kuyabaveza ukuthi inkosi kuyini abathi uyakwazi ngokuba ngumthokazi wabo bona inalwani ulelani wazi ngokuba bona umthokazi laba bamsekelayo bathi wazini ngabo uyakwazi lapha abahlala khona eLowagwero uyakwazi esigodini uyakwazi esikoveni uyakwazi eCholoji wazini ngale lizwe angithola ukuthi abantu la siyathanda ukukwa deceived. We must question and question. When we question, we get responses, and they will bring about sanity. Abantu abafunda ukubuza. La mina nje ku research la khathi esulethe la kabangibuza, I will shut them online. But they wouldn't know you.
That's what my issue. No, because I'm research. But you can't say go escotini. I research case. I research because you by see. Pumping resources who are already resourced. Research before they put their money in research. But research. What because I had to do a research. I'm investigating this in secondary from the so we are petang man to for several to so far. Sitshela namaqiniso barefoot truth sitshela namaqiniso abenza iphutha abavuma ukuthi benza iphutha sihloniphane sibenze ngokuhloniphana singabi lama shortcuts ayikho shortcut leyo ukuthi siphakathi kweprocess abantu bethutsha sibethola umuntu sebemfukule lapha bamfukule khona bathi nangu sesibuya naye lokho yana criminal lokho yana kuvumela asikufuni lokho umbango lo uzaphela njani mama lokho kuyaphela lokho asifeni sinsiye njengabantu kulabantu wasogalini wasohanga ufeel so deprived bafuna kuba phambili ezintweni zonke and they want to as a process bayona izinto kakwethu i-process lesa siyenzelele was the most dignified process lesa sibekilele ngabe sayilandela to its fruition it was going to give us a dignified response. Right, sesiphetha la ngokuzo kwakho ngukhumalo inkosi belivele kunjubi and then abantwana banganjubi abantwana sibaze babili ngazimbele intombazana omdala lawo ku dispute lo le lami engikhulumayo sengutholile ngeresearch yami I found out ngazihamba la kwaLenders ngathola ukuthi hayi beformally club wayemvele emdala Albert ngosokuya ke lalo ke uRose kulabanye abantwana obazi hathi mina abantwana bakangibazi kodwa ngazi usisi uNomsa ophuma endini kaNduna abantwana bakaAlbert hayi sejwayelene kakhulu ngiyangixoxela ke nxa ngixoxa la uyangibethela ngibonisa ukuthi hayi bakhona abanye bakhona eSouth Africa amajaha abafana ngincanga ngoba ngisuthi ngeself kodwa uyabona ukuthi ngoba kumele ube yindlu yangikhona le mina nendlela ngesingami bekumele ukuresearch kuleyo ndlu sibone ukuthi kulaphutha abantu ukuthi bangangeni kugwalwelwa ukwenza ukuthi kwesegcekeni ukuthi laba these don't qualify because of this kodwa nxa kunje sekuyi-speculation sekukhangane leyo imagine ukuyagcina ubuya njengovusa futhi is not mentally stable nganti lo uvusa la indlela efana nayo sikwazi ngoba konke lokhu yizwa bethi bona laba babuyelayo baphakamisa laba bamphakamileyo ukuthi balethendulo yokuthi laba kungani bengaqualify kodwa mina ngesingami the due process must include everyone. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu kaMphazima ukuthi ube lapha but into ekhona kumele uphosele amazwi okugcina ngifuna ukutshela ukuthi I'm disappointed phose amazwi okugcina hayi amazwi ami okugcina fuloza mina ngithanda ukubonga wena kakhulu angikwazi uvelele ngaphi ukuthi uzengibuza le mbuzo kodwa ngifuna ukuthi ngibeke amazwi ami okugcina ngithi abantu bakithi they should pursue truth. Truth is expensive, truth is everlasting, truth will stand, the truth will exonerate. Mina as I speak right here labanye ugroup BamaNtungwa esikholo kufana nani labanye abakuresearch xa serious who are going to be exonerated by this process. Iqiniso kalibe njalo singavumi ukuthi sikhulume into zamanga singalandeli ukuba ngabantu abamba bethabisa abanye abantu abale hidden agendas zabo. Hayi uyakwazi ukuthi angilamali mina akutsho nguthengile nginike imalini nginike imali efuel ngenzeni kuwetshela hayi fodoza kathi sinesihlangane eminyango khona pha kathi sure akangikwazi ke lokhu sokuvela kodwa mina ngihlangane lawo eminyango la uyimember ye-political party member hayi mina ke khohlwa ngezombangazwe baba ngaze ngibe khona futhi kangiziboni I'm over 60 years angiziboni siba khona angazi kodwa I'm not a political angilaphethe political persuasion anginamuntu onginfluenceayo. I'm a very independent person. I believe that I stand on myself on my own and I represent myself. Thank you very much. Yeah, we trying to find the truth. We keep on unraveling things and we'll continue. We'll show, we'll leave everything for the people to judge. Lisbon, what ke amantungwa they let down isizwe sikamthwakazi ngendaba zokungunda abakwenzayo. Ngiyabonga kakhulu la kusasa Khumalo.